His Eminence Joshua Mor Barnabas, Hanung su makon hi khatka gatigar sai kumlung kono hongya. Ai mirang hi ilor istancas na tayo namrok mirang. is a stone, the pillar. Hanung su makon hi In the name of Father, Son, and Holy Spirit, by cutting this ribbon, I am unveiling this Mohi all support for the healing this hongka. Well, tum toroko ki. Ken ka bang. Berapa? stand there. Apa ini? हम पुतुआ हिल गए जी सेटिंग करने Beautiful. Tahu jarak gerak lo kahang kan elephant hari kau. Ya. Mars cut program. Oh, his memory also here. Tamut and all our leaders here, Father Church leader, Father, Deacon Father, Evangelist, and all the faithful. Hanung su mokan ha hanu hi ingkan ha hersung kemitung ya mokan proken ainam roi mi zaom tak Grace Bishop Jacob Mor Plus kan kong senang te hersung kemitung hanung ade mata om mi Father Tasi tamulkan hanung su mokan om For exhibition in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Kamu cari, kamu. Lalu kau sentuh nombor, nomor apa tu? Mayan Nakan nemu thấy Foto